خوندەکارên hêja û delal. Îro em derbasî beşê sêmîn dibin hêmanên hevokê. Di zimanê Kurdî de û di hevoka Kurdî de vê em nas bikin bê çend hêman di hundirê hevoka min de hene. Di hevoka Kurdî de çar hêman hene. Çar hêmanên got hevoka me saz dibe pê. Hene di do jê hêmanên bingehî din. Du hêmanên bingehîn di hundirê hevokê de hene. Bê wan ew hevok naîsaz kirin û yan navê wan jî tu nikare bêje ev hevok e. Dibe hêmanên bingehîn ê hevokê kirde û pêveber. Kirde û pêveber ewana herdû hêmanên bingehînin di hundirê hevoka Kurdî de. Di hêmanên di jî hene ew herdû hêman alîkar in. Alîkar in di hundirê hevokê de bireser û têrker. Divêdekê tê xuyanîkirin got hêmanê hevokê çar in. Çar hêmanê hevokê ne di do jê hêmanên bingehîn in û di do jî hêmanên alîkar in. Hêmanên bingehîn kirde pêveber, hêmanên alîkar bireser û têrker. Ji ber ku hevok bê pêveberê nabe, hevok bê pêveberê nabe, em ê destpêkê li ser pêveberê bisekinin bê pêveber di hundirê hevokê de çawa tê. Pêveber çi ye? Pêveber karekî ew bi yerekê yan jî rewşekê radigihîne me. Bu yerekê, karekê, rewşekê ew radigihîne me divê em di hundirê hevokê de ka nas bikin bê bêtirî xwe çi ye. Pirê caran pêvebera me di hundirê hevokê de lêker. Pirê caran pêvebera me di hundirê hevokê de ew lêker e em jê dibêjin pêveber. Lêker e. Lê di hin hevokna de heye, hevoknî navdêrî, cana jê navdêr e, cînavkê, hevalnav e, hevalkar e, ev hemû jî cihê xwe digirin di pêveberê de. Pirê caran lêker e, lê hin caran jî hevalnav tê, hoker tê, cînav tê, ravek tê, ev pêveber divir de me re diyar dibin. Em ê anekê mînak nabînin, di hundirê wan mînaka de em ê zelal bikin bê çawa pêveber lêker tê, carna çawa jî lêker hevalnav tê, di hundirê wê nade em ê xweşik nas bikin. Dibêje derî ve bû. Derî ve bû. Pêvebera me di hundirê vê hevokê de ve bûyî. Ve bû pêvebera me lêker e. Derî ve bû. Derî ve dibe. Derî ve bala xwe bidin lêkera me ve bû ew pêvebera hevokê ye. Divir de pêvebera me çi hatî? Pêvebera me lêker hatî. Pêvebera me lêker hatî. Di hevoka diyemîn de dibêje ew dirêj e. Ew dirêj e. Pêvebera me kîjan e? Pêvebera me dirêj e. Pêvebera me dirêj e li vir hevalnav hatî. Hevalnav. Pêvebera me hevalnav e. Hevoka sêmîn de dibêje Amed li malê ye. Amed li malê ye. Li malê pêvebera min e. Li malê ye. Pêvebera min e. Pêvebera min divir de çi hatî pêveber? Pêveber hoker hatî. Hoker hatî. Hokera cih e. Li vê dekê em bala xwe bidêne dê bê çawa pêvebera min hoker hatî li malê. Amed li malê ye. Em ê bên mînaka çara dibêje şêrîn hevala min e. Şêrîn hevala min e. Pêvebera min di hundirê vê hevokê de hevala min e. Hevala min e, ev hevala min e ravek e. Raveka cînavkî ye. Divê dekê pêvebera min di hundirê vê hevokê de ravek hatiye. Pêvebera min di hundirê hevokê de ravek hatiye. Ravek hatiye. Di her çar mînaka de hatin xuyanîkirin pêvebera min di hundirê hevokê de wekî lêker, wekî hevalnav, wekî hoker, wekî ravek çawa di hundirê hevokê de tê. Niha di
هەڤۆکێن تەباتی de. Di hevokên tebatî de pêvebera min çawatê. Di hevokên tebatî de mînak em ê bînin bê kîjan ew hêmana cihê pêveber girtî di ku de yê. Bêje cil hatin şûştin. Cil hatin şûştin. Di vir dê pêvebera min di hundirê hevokên tebatî de lêkera alîkar hatin û lêkera bingehîn herdû dibin pêvebera hevokê. Herdû jî dibin pêvebera vê hevoka min. Hatin şûştin. Cil hatin şûştin. Dilêkerên wekî tê zanîn, dilêkerên ew di hevokên tebatî de, di hevokên tebatî de lêkera alîkar hatin û lêkera bingehîn şûştin herdû dibin pêvebera hevokê. Herdû jî dibin pêvebera hevokê. Em ê min ser hevokên dema bê. Hevokên godidema bê de be. Hevokên godidema bê de be ka pêvebera hevokê çi kîjanı vê em wîna jî nas bikin. Di hevokên dema bê de delalê dê biçe. Delalê dê biçe. Di vir de delalê dê biçe pêvebera hevokê dê biçeyê. Pêvebera hevokê dê biçeyê. Hem emrazê dema bê, emrazê dema bê dê û lêkera min jî tevlî lêkerê ev herdû dibin pêvebera hevokê. Lêkera bingehîn a di hundirê hevokê de û emrazê dema bê jî dê ev herdû bi hev re dibin pêveber di hundirê hevokê de. Pêveber di hevokê de. Dibêje di buharî de em dê gulan biçînin. Di buharî de em dê gula biçînin. Em dê biçînin. Emrazê dema bê dê û lêkera min a bingehîn lêkera got di hundirê hevokê de herdû dibin pêveber di hundirê hevokê de. Herdû jî dibin pêveber di hundirê hevokê de. Niha em ê derbasî cihê pêveberê di hundirê hevokê de bibin. Cihê pêveberê di hundirê hevokê de cihê xwe li ku digire? Pirê caran pêvebera min di hundirê hevokê de di dawiya hevokê tê. Di dawiya wê natê lê carnan di nava hevokê de jî cih digire. Carnan jî cihê xwe di nava hevokê de cih digire. Mînak dibêje ew her şev diçe mala xizmên xwe. Ew her şev diçin mala xizmên xwe. Di vir de pêvebera hevokê diçin ev pêvebera hevoka min e derbasî nava hevokê bûyî. Ne li dawiya hevokê da di nîvê hevokê de hatî ev ji ber vêyekê em bêjin cihê pêveberê carna jê li dawiya hevokê yî di va mînaka de derî ve bû ew dirêj e Amed li malê ye Şêrîn hevala min e di dawiya hevokê de hatî lê carnan jî cihê xwe di nava hevokê de digire û tê xuyanîkirin dibirde. Dibêje mêşên hingiv ketine kewaran. Mêşên hingiv ketine kewaran. Ketine lêkera min di nava hevokê de hatî ev lêker pêvebera hevokê. Ev lêker pêvebera hevokê yê mêşên hingiv ketine kewaran ev cihê xwe di nava hevokê de cih girtiye. Pirsa hemû hêmanên din ji pêveberê têkirin. Pirsa hemû dema got anekê em hevokekê binivîsînin û em pirsê bikin em wê pirsê a hêmanên din ji pêveberê dikin. Em pirsa bereserê ji pêveberê dikin. Em pirsa kirde ji pêveberê dikin. Mînak dibêje serhet qeymaxê gamêşan xwar. Serhet qeymaxên gamêşa xwar. û dema got dibêje li vê dekî xwar pêvebera hevoka min e. Ev pêvebera hevokê yî. Pêvebera min lêkerê dawiya hevokê de hatî ev pêveber e. Dema got ez pirsa kirde bikim ez ê ji pêveberê bikim. Dema got ez pirsa bereserê bikim ez ê cardî jî ji pêveberê bikim. Mînaka me serhet qeymaxê gamişan xwar li vê dekî pêvebera min xwar e. Dema got ez pirsa kirde bikim ez ê ji pêveberê bikim. Ez dibêjim kê xwar serhet xwar. Serhet kirde yî. Çi xwar ez pirsa çi dikim? Ez pirsa bereserê ji pêveberê dikim. Ez pirsa
برسری جه پیوبر خود کم چه خوار قیماقی گامیشان ویده که چه خوار قیماقی گامیشان خوار قیماقی گامیشان برسری منه ویده که هات خیانی کرن دما گود هندری هفو که ده از پرسا کرده پرسا برسری از دکم اش پیوبر خود کم اش پیوبر دکم افجی وکی تبینی جبوگو اون خبری وجه به دما کی و کی جبو کسانه لی چه جبو تشتانه اویا جی دوی به خویانی کرن به زانین نها امی درباسی همانی خونی ای بنگهین ددوا ببن کرده امی لسر کرده جی امی باش بخبر وکی مدا خویانی کرن همانین سرکنه ای بنگهینن گو هفو کامه بساز دبه دبیجه او کسه آنجی تشتی گوکار تفگر و گرینه که پکتینه و گرینه که جی پکتینه دما گوجی پیوبری پرسا کی و کی و چه بین کرن کرده به دست دکوه میناک دبیجه شروان بری خدا جنگی شروان بری خدا جنگی دبرده که بری خدا جنگی که بر شروان بری خدا جنگی که بری خدا جنگی شروان برسوامه شروان ev کرده هفوکا منه که بری خدا جنگی شروان بری خدا جنگی کور کت بارا خوب بدن وی هفوکی کور کت ام نابیجن کی کت ما گو کی و کی جبو کسانه کی و کی جبو کسانه لی چه جبو تشتانه جبر گو کور لبیده کی نه کسی تشتکی کور ام دبیجن چی کت کور کت ev bersiva pirsamine kevir ket kevir kirde hevokî em dibêjin kevir ket dibêje hevokên menî navdêrî hene hevokê menî navdêrî hene ew hevokên navdêrî dema ku kirde pêveberê wêna hebe kirde herdem kirdeyî kirde di hevokên navdêrî de nayê veşartin نایب شرطن ام دبیجن و ایمیناک ام دبیجن زنار شاگرده زنار شاگرده ev hevokame hevokekî navdêrî em kirdeyê hevokamin zinare ev hevokên navdêrîn Carnan kirde ve şartî xwendekarê nêja yanî dema got hindirê hevokame de tê diyar kirin kirde ne diyare kirde ve şartî di riya cînavka qirtafa kesane de kirdê min tê diyar kirin tê nas kirin mînak diçim mala bavê xwe mala bavê xwe diriya qirtafa cînavka kesane dema ku bi pêveberê ve hatiyê girêdan em ev tê diyar kirin got kirdeyê hevoka min ez ez diçim mala bavê xwe
لبو قرطافة جناب كا كسانة يا أز بلي كاري بابوي دفرد كردي من بشارتي لي قرطافة جناب كا كسانة جمر ديار دكي بجناب كامن يعني كردي من چي جمر ديار دكي ب أو كردي من چي دفرد خوشك دي ناسين دبجي هن جورين گو کرده من ده هوا که ده دیار دکن هن جوره هن یعنی کرده من ده هندری هوا که من ده بچه رنگی تین رنگی وینا جه خواه کرده چو چه دگری و امناس بکن اف کرده یعنی کرده دما کو ام بحثا کرده دکن و دکی تشتک تی بیرامه جاناجه ناو که جاناجه جناب که لینه تناسری خونه کرده دگلک روشاده در بازه بید دورد دماغ و ام بحثا کرده دکن امی بحثا کرده بکن بی کرده چاواتی یک جی کرده من وکی نافدیر تی نافدیر دماغ و کرده نافدیر بی امی وینا زلال بکن وقتی گو نافدیر بی کرده من میناک هوگر ماموستية هوجر ماموستية كي ماموستية هوجر ماموستية بيبا هوجر اب كرديمه وكي نافدير هاتيه وكي نافدير هاتيه مين هاك يقدن زوزاني سيف خوار زوزاني سيف خوار زوزاني كردي هابو كامنه وكي نافدير هاتيه وكي نافدير هاتيه ادي يمين كرده جبلي جو وكي نافديرتي جارنا وكي جينافتي جينافت چاوا كرده من وكي جينافكتي دمينا كندجي درباسون ام چاوا كردي خو وكي جينافك بكاربينن از دچم سيراني از دچم سيراني من پرتوكك خوند من پرتوكك خوند بالا خو بدن با هر دو میناکا چاوا کرده من وکی جناف کاتی کرده من از دچم سیرانی کرده من از من پرتوکک خوان کرده من هاتیه از جناف کا کسانه یا خوروی دی میناکا دلوا ده من پرتوکک خوان کرده من جناف کا کسانه یان طوان دی جناف کا کسانه یان طوان دی اب ده هر دو میناکا ده دیار کرن گو چاوا کرده من وكي نافدير هات كردي من وكي جناف كات كردي من وكي رافك چاواتي اساس ياد كردي من وكي رافك تي باب زينه هلبستوانه باب زينه هلبستوانه لو كي دريش ده ازمونه ده بسركت لو كي دريش ده ازمونه ده بسركت دويدا كامي بين ميناكا اول بابي زيني هلبستوانه بابي زيني كردي من بابي زيني حمويه كردي من بابي زيني حمويه جبر جو رافكه نافديريه وانا رافكا جمابر بشن رافكا چند رافك الجمهنه او رافكانا جي خو دهندري
وكي كرده ويبين حمو رابك حمو هواناف أوانا جي خو دهندري وكي كرده بين درباسي هندري هبوكا من دبن بافي زيني رابكا نافديري رابكا نافديري جهوي كرديه جهوينا كرديه دمينا كا ديامين دي جبال خو بدني دبيجي لاوكي دريج ده ازمونه ده بالسركت لاوكي دريج كرديه هبوكا من دبرد شي لاوكي دريج افجي رابكا رنگ ديري هوا نافا شوانيه جي خو كرده دهندري هبوكا من دي قرتيه يعني لاوكي دريج بافي زيني حردو جي بحردو بشين خو برابر ورابا كري خو حردو جي دبن كردي هبوكا من دبن كردي هبوكا من چنابه تبيجي باف تني كردي نا بافي زيني كردي چنابه تبيجي لاوك كردي نا لاوكي دريج جبرگو وكي رابك هاتي اف رابك هان همو جي خو كرده دندري هبوكا من دگره بالا وبكشينه اف همو رابك هوانا دما كو تين دندري هبوكا من دي جي خو جي وينا كرده به بحردو هيمانين خو برابر وبرابكري دبي يك پرچه ودبن كرده دندري هبوكا من دي دبن كرده ودكبن هندري هبوكا من دي انا كي امي بين سر كرده دما كو كرته هبوك بي كرته هبوك يعني كرده من وكي هبوك كي بسري خو حمو بكرده من ازي انا كي مينا كي بيجم دبيجي براي من ايكو لشامي بو براي من ايكو لشامي بو ايرو تيغون براي من ايكو لشامي بو ايرو تيغوند بالا خو بدن به هوکان کرده هوکا من کی جانه چنا بتبيج براي من تاني جبرك وكي رافكا زنجيري هاتي وكي رافكا زنجيري هاتي دبيجي براي من ايكو لشامي بو ايرو تيغوند كي تيغوند دما جو ام برسي جي بيبري بكن ام بيجن كي تيغوند چنا بتبي براي من قالك براي تاني لي براي من ايكو لشامي بو ايرو تيغوند براي من ايكو لشامي بو ايرو تيغوند اف حمود بكر دي هابوكا من براي من ايكو لشامي بو حتى بدا اف حمود بكر دي هابوكا من وكي كرت هابوكاتي جي خوا كرده قرتي اف حمود دبي كردي هابوكا من دبردي كردي هابوكا من كرته هابوكاتي هات خو يعني كرن جو كرده دندري هابوكا كردي دي هم نافديرتي هم جينافتي هم رافكتي هم كرته هابوك جيتي دبي خالا داويد ام جهاشتن داويا كردي لي هن جي كردي لغوري هاوك سازي جي دسبيكا هاوك ده تي يعني ما قلت جي كرده حرتم جي كردي منجي حرتم دسبيكا هاوك تي اوكي تي بيني هاي وجيب لي تشتي كلي دنابرا كرده و بيبري دي تشتي كلي دنابرا كرده و بيبري دي اما بين يك جوان تكليا دمان هذا و آبيد راوين داخوازيه ده بيبر قرطافن كرده دگره كرده دگره دبيجي دمان هذا و ددم آبيد دمان هذا و ددم آبيد و داخوازيه ده دمان هذا و ددم آبيد و داخوازيه ده تكلين دنابرا
kirde û pêveberê de yek ji wan têkiliyan têkiliyê di navbera kirde têkiliyê di navbera kirde û pêveberê de yek ji wan di deman hade û di dema bê de û di xwestekî de merc û daxwaziyê de evaya dibêje pêveber her tim qertafa kirdeyê digire pêveber her tim qertafa kirdeyê digire di mînakan de dibêje tu jiyana me ronî dikî tu jiyana me ronî dikî tu jiyana me ronî dikî têkiliya di navbera kirde û pêveberê dişî kirdeyê min tu yî pêvebera min lêkera kirinê yî dikî çi têkilî di navbera wan heye ev têkiliya ku di navbera kirdeyê de û pêveberê de ev deman hayî têkiliya di navbera wêna de qertafa kirdeyê tu pêveber digire ser xwe pêveber digire ser xwe î nîşana cînavka kesaneyî a tu yî divirt kirde û pêveberê de ev divirt tê xuyanîkirin tê naskirin di dema bê de jî dibêje ew dê zanîngehê de ew dê di zanîngehê de bixebite ew dê di zanîngehê de bixebite ew dê bixebite kirdeya ev hevok min dema bê de yî emrazê dema bê vayî û qertafa dema bê jî tê diyarkirin lê em ên a lêkerê min kirdeya min ew e ev kirdeyê pêvebera min bixebite têkiliya di navbera kirdeyê de û di navbera pêveberê de çi ew cînavka kesane ya yek jimare bixebite jî qertafa cînavka kesane ya yek jimar girtî ser xwe ev nîşana hanê têkiliya di navbera kirde û pêveberê de qertafa cînavka kesane ya ku bi lêkerê ve dibe yan ku bi pêveberê ve dibe ev têkilî di navbera wan de ye a xwestekî jî dibêje ez dixwazim biçim ez dixwazim biçim ev jî di daxwaziyê de kirdeyê hevoka min ez e pêvebera hevoka min biçim e têkiliya ku di navbera wan de qertafa cînavka kesane ya ez pêveber girtiye ser xwe niha em ê bên têkiliyên ku di navbera kirde û pêveberê de yan diyemîn a diyemîn dibêje dema ku kirde komenav be pêveber yek ji mar tê bi kar anîn dema ku kirde komenav be pêveber yek ji mar tê bi kar anîn em ê mînakê xwe binivîsînin û em ê zelal bikin çawa dema ku kirdeyê min komenav be pêvebera min yek ji mar tê nivîsandin ev zimanê kurdî de divê em vêna baş zanibin û em pêvebera xwe pirjimar nekişînin em pêvebera xwe pirjimar nekişînin ji ber ku kirdeyê min komenav e kirdeyê min komenav e dibêje gel li ser piyan bû gel li ser piyan bû baz li zozanan diçêre bala xwe bidin kirdeyê hevokê kirdeyê hevoka min dibêje gel li ser piyan bû gel li ser piyan bû
لفيدا كيجل كومنابه تبليغو برجمارجي لدبرغو كومنابه پیوابر من یک جمار تک شاندن پیوابر من یک جمار تک شاندن و چنابه پرجمار بیک شاندن ده میناکا دیامین ده بالا خودنه پز لزوزانان ده چهره پز لزوزانان چهره کرده هوا کامن پز و کومنابه تبلیغو کومنابه و تبلیغو پزی امزانن پیوا پز جی گلک لاوران تی گوتن یعنی کریه که لی دما وکی کومناف هاتیه تی یک جمار وکی یک جمار تیب کارانیم پز لزوزانان دچیره مدبرده پیبابر آمن یک جمار هاتیه آنا که دبرده تی زانین و تی خویانی کرن دما گو کرده من او تی کلیاد نابرا کرده و پیبابره ده دما گو کرده من وکی کومناف بی پیبابر آمن یک جمار تیک شاندن اب یک جتای بتمندین کرده دماغو کومنابی دوی خواندکاری نجا های و جویناجی هبه دبیجی دماغو کرده هوناوه پیوبر دبکو یک جمار بیانجی پر جمار به هوناو دماغو کرده من هوناو به دبکو پیوبر آمن یک جمار جی بکشاندن و دبکو پر جمار جی بکشاندن دبیجی ماموسته پرتوکا زمان دخوینه ماموسته پرتوکا زمان دخوینه ماموسته پرتوکا زمان دخوینه بالا خو بدن و مینا که ماموسته پرتوکا زمان دخوینه کی کرده به هوا که ماموسته ای پیوبرا هوا که دخوینه تی نشان کرن گو ماموسته یک جماره دخوینه جیوا یک جماره اف یک جماره لبرگرتی اف هونابن ماموسته هم جی یک جمار جرته گوتن هم جی پر جمار جرته برگو جی هیوی جنابکا کسانه اوه او لجمن هي یک جمار و پر جمار اما انا کی ماموسته دشونا او پر جمار خینن ماموسته پرتوکا زمان دخینن لور تی نشان کرن جمره گو ماموسته کرده هوا کامن وک هوناوه دورده پرجمار هاتی نشانه پرجمار بونا وینا دی پیوبره ده تی دیار کرن نشانه پرجمار بونا وینا دی پیوبره ده تی دیار کرن لی نشانه یک جمار بونا هوا کامنی جورین دی پیوبره ده دی قرطافه اده تی دیار کرن ماموسته پرتوکا زمان دخوینن اول بده که ماموسته تی نشانه گو گلک ماموستانه و پرجماره اف ام گشتن داویا همان هووکی یاد یمین کرده و پیوبر هر دو جی هاتن ناس کرن حتی وانه کدن ببینن دخوشیه ده و دم باش و سرکفتن جبو هموش آگرتن نیجا